Pozdrav svima! Tema današnjeg videa je odgovornost. Često ćete čuti u duhovnim krugovima vaš život je vaša odgovornost. Sigurna sam da vam je to već negdje, da ste već negdje to pročitali. I sad, s moje perspektive, to je tačno i nije tačno. Znači, život je nekako paradoksalan. Dvije stvari u isto vrijeme mogu biti tačne i netačne. Sad objašnju kako. Ajde prvo da objasnim kako nije tačno. Znači, neki dan sam držala jednu radionicu i igrom slučaja desilo se da je bilo pa više onako starijih žena, recimo generacija negdje moje majke od 60 i više godina, što me pozitivno iznenadilo, ali ono što sam primijetila da njihova uvjerenja dolaze iz te jedne, da kažem, stare svijesti, stare kolektivne svijesti. Znači one su odrastale u doba kad su se žene odgajale na drugačiji način, kada su generalno ljudi smatrali, ne znam, da je ženama mjesto u kuhinji, da se stara za muža, da se stara za djecu, da je ona tu da služi. I vi vjerovatno primjećujete da, ja vidim po svojoj majci, da ona nikad nije rekla joj idem sad u shopping, idem sad nešto za sebe da uzmem. Ili idem da razmislim šta je to što ja želim u životu. Ili da se posveti samoj sebi. Znači, njen život se sav svodio na služenje, na udovoljavanje nama djeci i to je jednostavno tako prirodno bilo u to vrijeme. I sad, to je ono što ja kažem, nismo odgovorni. Zato što mi nismo izolovani od naše okoline. Ovo je, kako da kažem, svemir koji se dešava, sve što jeste što se dešava. Znači, ja ne mogu, ne znam, da sam se rodila prije 100 godina, ne bih imala ove iste ideje koje imam danas. Jednostavno, ja sam projekat ili proizvod ovog doba u kome živim, roditelja koji su me odgojili, knjiga koje sam pročitala, svega što me okružuje. Znači, nerazdvojivo, zato se kaže sve je jedno, sve je povezano. I u tom smislu, samim tim što je moj život nerazdvojivo povezan sa svime što jeste, ja nisam odgovorna za taj isti život. To je naprosto manifestacija svemira u svakom momentu. Znači, od ovog uma koji mi je dat, do ovog tijela koje mi je dato, do ovog karaktera, do genetike. Znači, ja ne mogu da se sjetim da sam ja utjecala na to da ja budem kao dijete, recimo, znatiželjno, da me zanima Bog, da me zanima smisao života. Dosta djece to ne zanima i sad to mi je naprosto tako dato. E sad, s te apsolutne tačke gledišta, niko nije odgovoran za vlastiti život. Sve se naprosto dešava spontano, cijeli svemir teče, znači od onog, ako uzmemo da je tačno da je svemir počeo sa velikim praskom, pa nadalje do dana današnjeg sve ide spontano. Znači, to je sad ta apsolutna strana gledanja. I naravno u svakoj kolektivnoj svijesti postoje, čak i u toj generaciji naših mama, ta generacija 40-ih, ajde kažemo 30-ih, 40-ih, 50-ih, čak i u toj generaciji naravno postoje odstupanja, ali i ta odstupanja nisu tu slučajno. Isto se oslanjaju na nešto prethodno. Dakle, to je jedna strana gdje kažemo niko nije odgovoran, svi su nevini, sve ide kako treba, sve se razvija svojim tokom i ništa ne može doći prije vremena. Znači, ako sam odrasla uz određena uvjerenja, ponašat ću se na takav način, jer naprosto
ne vidim drugačije, ne mogu drugačije jer dolazi, znači svaki moj postupak dolazi iz onoga što vjerujem. E sad, druga strana priče, ako se spustimo na zemlju i ako uzmemo u obzir slobodnu volju, i u jednom mom videu ja pričam o tome, a video se zove Život van kontrole. Ali ako uzmemo pretpostavku da ima slobodna volja, a ja ne mogu reći ni da ima, ni da nema, jer istina je, kao što volim da često kažem, istina se nikad ne može staviti u riječi. Znači, riječi nas iznevjere, kako god pokušali definisati stvarnost, to je naprosto nemoguće. S te druge strane, ja primjećujem da naša uvjerenja apsolutno oblikuju naš život. I kad budete gledali ovaj video, znači ono što vas pozivam je da u svakoj situaciji potražite gdje je moja odgovornost za to. Na primjer, nalazim se na tom poslu 10 godina, nezadovoljna sam, šef me maltretira, radne kolege mi nisu dobre. On je kriv, šef je kriv. Znači, recimo imate takvu situaciju. Ili udata sam za muža ili ženu koji me isto maltretira, nisam zadovoljna, ne pomaže mi, alkoholičar je. Kakva god da je vaša situacija, znači zapitajte se gdje je moj dio u tome. Zašto sam to izabrala? Znači, osvijestite taj svoj dio, jer će vam biti lakše da živite svoj život. Živit ćete malo, da kažem, autentičnije svoj život. Nećete lagati same sebe. Jer uvijek postoji razlog zašto smo u nekoj situaciji. Znači, možda sam na lošem poslu, ali priznaću sebi, bojim se da ga promijenim. To je moj dio. Strah me je da danem otkaz. To je moj dio. Odlazim na taj posao već možda 10 godina, iako mi se ne sviđa. To je moj dio. Dakle, to je moja odgovornost. I onda kad to sagledam, nisam više žrtva. Mogu da priznam, da kažem, ok, već 10 godina ili 20 godina živim sa tim čovjekom. Zašto živim sa tim čovjekom? Pa, pod 1, vjerujem da nisam vrijedna ničeg boljeg. Pod 2, imam krov nad glavom. Pod 3, ne znam, i sve razloge stavite na papir i onda vidite i shvatite da vam nije zaista niko kriv, da ste tu gdje jeste zbog tih vaših uvjerenja, da niste dovoljno dobri, ne znam, da je to nemoguće, da zbog vaših strahova da napravite neku promjenu u životu i slično. Znači, to su te dvije strane medalje i obe su podjednako istinite. Znači, istina je ovo da nemam izbora, da sam jednostavno proizvod svega što jeste. A istina je ovo da s druge strane, kad pogledam svoj život i osvijestim zašto sam tu gdje jesam, mogu da pratim moj dio odgovornosti. I eto to možda za kraj da bude neka vježba, naprosto da primijetite da vi nikad niste žrtva okolnosti. Da postoji vaš dio. Znači, da su vaša uvjerenja taj vaš dio koji vas drži tu gdje jeste. I potrebno je često puno hrabrosti da se sagleda taj moj dio. Znači, potrebno je jako otvoren da vidim kako sam sama doprinijela. I želim da vam kažem da ovim ja ne oslobađam tu drugu osobu, recimo s kojom ste u kontaktu, da li je to vaš šef na poslu ili vaše kolege ili vaš bračni drug. Ne oslobađam time, ovim što kažem, njih odgovornosti, ali naprosto
ljudi su tu za nas, ti ljudi. Ja kažem, nekad ljudi ostanu po 20-30 godina u nekoj vezi gdje ih neko maltretira ili čak fizički zlostavlja. I meni to samo kaže da neko jako sporo uči. Znači, tu ti je učitelj. Živiš sa učiteljem. Tučete svaki dan i ti još uvijek nisi naučila da se odmakneš. Koliko god sad ovo okrutno zvučalo, kao što sam rekla, pusti druga strana priče, ali evo, možda nekom ovaj video negdje rasvijetli njegovu vlastitu odgovornost, možda vam pomogne da se prebacite sa tog mentaliteta žrtve na mentalitet ja imam moć, ja sam ta koja izabira i ja to mogu i promijeniti. I ako se nalazite u nekoj situaciji koja vam se čini bezizlazna, dvije su stvari koje možete uraditi. Znači, prva stvar, možete preispitati uvjerenja o toj drugoj osobi ili osobama. I možda kad preispitate uvjerenja, možda ćete ih skroz na drugačiji način vidjeti. A samim tim, kad nekoga drugačije doživljavate, i on će se vama drugačije obraćati. Znači, ne kaže se džaba, drugi ljudi su nam ogledalo. Znači, kad se ja promijenim iznutra, promijenit će se izvana. Ali ako se ja ne promijenim, neće se ni izvana ništa promijeniti, jednostavno zato što je izvana ogledalo. I druga stvar je naprosto da skupite hrabrost i da se pomjerite iz te situacije, da promijenite nešto, znači da se suočite sa nepoznatim, jer promjena uvijek znači suočavanje sa nepoznatim. I eto, ne znam, jesam li sve rekla, valjda jesam, nisam možda, ali nema veze, dovoljno je za ovaj video. Pusam.